tugenda kutandika okusoma ki olulimi oluwarabu tutegedde tugenda kusoma ebitabo durusu lughati al-arabiyya lighairi an-natiqina biha olulimi oluwarabu eri abo batali bawarabu هذه السلسلة لجامعة الإسلامية بمدينة المنورة ebitabo bino bya University ya Madina tugenda kutandika ne book 1 الدرس الأول درس echi esooka mulimu هذا اكتبوا muwandike هذا اسم الإشارة هذا شيء اسم الإشارة هذا اسم الإشارة هذا لنيا لسونغاكو يشير إلى ماذا لسونغاكو شيء إلى شيء كوشينتو قريب ngachiri kumpi mufrad ngachiri chimu mudhakkar ngachisajja bidamu ebigambo hadha esongako kintu nga kiri qarib nga kiri kumpi karibu kitegeeza ekintu nga kiri kumpi nga kiri mufrad nga kiri kimu singular mufrad nga kiri mudhakkar kitegeeza nga kiri kisajja linnya erisongako in English we say demonstrative noun elinya tutegeza noun tutegeza name we mean a noun not a name barakallahu fikum Allah watele mubarak anabi kutte bigambe anabi kutte hadha ismu al-ishara yushiru ila al-qarib al-mudhakkar مذكر وأيوة مفرد طيب صالح قرأني هذا اسم الإشارة هذا سونغا كوتشينتو قريب نتشيدي كومبي مفرد ngachiri chimu mudhakkar ngachisajja barakallahu fik sana Allah alayk Allah yaqtalim barak mufrad mudhakkar qarib هذه سونغا kuchisajja chiri chimu ngachiri kumpi طيب هذا mulwarabu chetugenda okuyiga okukakana kunimi endala mulwarabu buli kintu kyonna ekiri mu warabu ya imma kisajja oba kikazi either kisajja oba kikazi mulwarabu tulina transgenders mukategeddako but transgender mbamanyi ba transgender bebachi mukazi naye fulo omusajja omukazi avaayo n'agamba nze kati ndi musajja naye nga mukazi n'agamba I identify as a male nze neeyita musajja kati mulina okukiza nti ndi musajja mu nsi ezimu musango oli kasi agamba nti ye afuuse musajja n'omuyita omukazi musango mu nsi ezijjuddemu obwononefu kati mu busiraamu mu luwarabu tetubiina mu luwarabu either bakikazi oba baki kati hadha esonga ku kisajja tugenda kubiraba ebisajja n'ebikazi ensoni yaffe esooka erimu bisajja byokka erimu biki bisajja byokka naye bitusomeramu peje nesooka nagitusomeramu otusomeramu nga otuvuunulira then hadha etegeeza ki hadha etegeeza this mu luzungu mu luganda etegeeza kino ogamba kiri oba ogudde lwaki kino kyekintu ekikuba okumpi ogamba hadha kitegede kinga kikukulima ogamba hadha kino banga kisajja kino kubanga kiri kimu kino kubanga kisajja kiri kumu ngate kiri kumpi ana tusomera mu page. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha baitun eno nyumba hadha masjidun guno mzikiti hadha babun luno luggi hadha kitabun kino kitabo hadha qalamun eno kalam hadha miftahun kino kisumuluzo
hadha maktabun, kano kameza. Hadha sarirun, buno buliri. Hadha kursiyun, kano katebe. Barakallahu fik. agambe hadha baitun enochi, hadha masjidun chenchi, hadha babun babun luji, hadha kitabun chino chitabo, hadha qalamun enochi kalamu, hadha miftahun enochi chino chisumuluzo, hadha maktabun enochi ano meza sika meza meza, hadha sarirun chino chi buliri, hadha kursiyun chino chi katebe. Allah yubarik. Peje dako natwa ma hadha machi ما هذا توانيك ما حرف استفهام، حرف استفهام لغير عاقل، حرف استفهام لغير عاقل. توانيك مو بيواندسه حرف ما إبا حرف استفهام، ما إبا حرف استفهام لغير عاقل، لغير عاقل. اشتكت جنابنا بتجهيزات. ما حرف استفهام، ما كايونغو akasongako kasongako ki ghairu aqili, ku bintu ebitalina ki, ku bintu ebitalina bwongo. Kati ebina obwongo ekisooka Allah, ekisooka ye Allah, Allah yasooka. Al insan omuntu, al anbiya min al ins, abantu ababaka bali mu bantu. Al jinnu amajinni, al malaku malaika oba al malaika ba malaika, abo balina obwongo. Wetuba tubogeko tetugamba ma. Ma harfu istifham, ma kayungo kabuuza, kabuuza ku kintu ekitalina bwongo. Kullu ma siwa haula, buli kyetwayogeddeko Allah, buli ekitali Allah, nga si muntu, nga si malaika, nga si jinni, ghairu aqil, tekirina bwongo. Al kutub, ebitabo, min al jamad, non living things, all of non living things, buli ekitalina mukka ekitassa kiri ghairu aqil, tekirina bwongo. N'ebisolo bigwamu ghairu aqil, ebisolo byonna bigwamu ki, ebintu ebitalina bwongo. Era bwe tuba tubibuuzaako nga twagala buuza nti kino kikitugamba ma hadha, tugamba tya? Tugamba ma hadha ku bisolo ne ku bintu ebitalina bwongo. Ebirina obwongo tetugamba ma hadha, tujala kye tugamba. Naam, wano kati peji esooka egambye ma hadha, kino kiki, kisa kyabuuzaako tekirina ki. Nagamba hadha baitun, hadha kitegeeza ki? Eno nyumba. Nama nagamba ahadha baitun, ahadha baitun, ngera kuddamu oluvannyuma. Ahadha baitun, kati tugenda kulaba eno wala tulabye hadha baitun, ate wanayongeddeko nagamba ahadha baitun, natako ne question mark. Lwaki? Kubanga ayina eyo alifu eyo bagita hamza. Hamza yitibwa tya? Hamza tu istifham, hamza tu istifham, hamza tu istifham, hamza tu istifham, hamza tu طيب. Hamza tu istifham kitegeeza ki? Hamza ebuuza. Hamza ekola ki? Buli wogiraba kiba kibuuzo. Era ekibuuzo kyo kiddibwamu ne naam oba ki? Naam au la, oddamu naam oba la. Bagamba ahadha baitun kitegeeza ki? Eno nyumba. Ansa eba ki? Naam au la, ye oba ki? Kati ahadha baitun, fe tuba tulaba eno nyumba. Naam hadha ye eno ki? Fai tulabye ma. Ma harfu istifham, ma harfu ebuuza li ghayri aqil, ku bitalina bwongo. Ne tulaba hamza, hamza hamzatu istifham, hamza ebuuza, ye ebuuza ku buli kimu, ebuuza ku bantu, ebuuza ku bino bwongo bitalina bwongo. Hamza ansa ya ma eba hadha. Ma hadha otandika ne hadha ngoddamu ansa. Ahadha otandika ne naam au la. Naam hadha aba la hadha, bitegerekeze. Nagamba ma hadha, kino kiki? Nagamba hadha qamisun, hadha eno ki?
eno saati oba kanzu. Abarabu bagita saati bagita kamisu ne kanzu bagita kamisu. Abarabu be Sudan bagita jallabiya e kanzu bagita jallabiya. طيب بارك الله فيكم. هذا سرير. chibuzo kitegeza ki? Buno buliri. Nadam nagamba la chi nedda la kitegeza nedda. Naam kitegeza ye. La hadha kursiyun nedda kino ki? Nedda kano katebe eno si nyumba la hadha kursi nedda kano kati katebe. Naga hadha miftahun kino kisumuluzo. Naga la nedda hadha qalamun eno chi no kalam. Ma hadha kino chi? Hadha najmun eno chi no munyenye. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. طيب نجي ناخذ تمارين يبلورو يا تمرينو. tuandike tamrinu eba singular, tamarinu eba plural. Tamrin eberemu exercise eberemu baja tamrin. Tamarinu ziba exercises. Atagambia tamrin number 1 exercise 1. Exercise chi? Exercise 1 ana gena tusomera ngata kopye. Ma hadha kino chichi. Hadha miftahun kino tsumuluzo. Ma hadha kino chichi. Hadha kitabun kino kitabu. Ma hadha qalamun ino kalam. Ma hadha kino chichi. Hadha babun noruji. Ma hadha kino chichi. Hadha baitun eno nyumba. Ma hadha kino chichi. Hadha kursiyun eno kano katebe. abinyonyonde bulungi Allah mteremu baraka. طيب tuna exercise number 2. Exercise number chi? Exercise number 2 ogambe cha aga tubacho studio wachi tochileta tochidamu kujja mulide seko ima tochidamu. Anatukola exercise number 2. Musoka tunyonyola lwaki bagambe ahadha baitun notematemera ahadha baitun ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahadha baitun lwaki agambe ahadha baitun olw'ensonga kuliko hamza istifhamin. Hamza istifhamin kuliko hamza ebuuza. Buli wogisangako ebuuza kukitegeera n'ekitategeera. Ahadha baitun eguna eno muzikiti. Naam hadha la ahadha baitun eno nyumba. La hadha masjidun nedda guno muzikiti. Ahadha miftahun kino kisumuluzo. La hadha qalamun nedda eno kalam. Ahadha qamisun eno saati. Naam hadha qamisun iye eno saati. Ahadha najimun eno munyenye. Naam hadha najmun iye eno munyenye. طيب بارك الله فيك جزاكم الله خير. طيب انا قلت exercise number 3. exercise number 3 انا اجيكولا اعطوها يا مراد وقلنا جزاكم مراد انا اجي سولا انا قلت اجيكولا وما زي ايوه ما زي اقرأ واكتب. soma uandike. Hadha maktabu eno meza. Hadha masjidun guno muzikiti. Hadha qalamun eno qalami. Hadha sarirun buno buliri. Ma hadha kino chichi. Hadha kursiyu kano katebe.
ahadha baitun eno nyumba la nedda hadha masjidun nedda guno muzikiti. Tayib, exercise nazo natuzikoze bulungi mashallah, twabitegeera tubitegedde. Tayib, tugenda ku man. Twalabye banagambye man hadha naleze concept mpya, concept ndala naktub tugenda kuandika. Talabye ma netugamba ma li ghairi aqili, ma ebuuza ku kitayina kibwongo. Katugenze ku man. Man hadha, man ebuuza ku ki? Man lil aqili. Tuandike man harfu istifham, man harfu istifhamin, lil aqili, lil aqili kuki? Man kayungu kabuuza, kabuuza kuki? Kabuuza ku biina obwongo. Kabuuza kuki? Kabuuza ku biina ki? Kabuuza ku biina ki? Obwongo. Kyobola wana alesi n'agamba twagambye ebiina obwongo tulinamu Allahu, Allah, netubeeramu ne al insan omuntu, netubeeramu ne al malaku malaika, netubeeramu ne jinni amajinni. Abo biina obwongo. Ebitali tebina bwongo, ebisolo bina tebina bwongo, non living things tezina bwongo. Tayib, kati ebiina obwongo tugamba man. Kyobola Allah agamba limanil mulk al yawm ofuzwa lirwani lillahi wahidul qahar. Tayib, agambye man hadha kitegeeza ki? Kino kiki? Man hadha kitegeeza ki? Kitegeeza kino kiki? Man hadha kitegeeza kino kiki? Mulaba. Man hadha kitegeeza ki? Onani. Man etegeeza ono. Man hadha ono ki? Onani. Ansebeera nakulaga wano omusajja ng'ayambadde ng'abasawo. Aga hadha tabibun, hadha tabibun taki? Tabibun yawo muki? Omusawo mta tabibun. Nagamba man hadha onani. Naga hadha waladun, hadha waladun ono ki? Mulenzi. Man hadha onani. Hadha talibun, akutte ki? Akutte ensawo yaba muki? Hadha talibun. Tudemu hadha talibun. Ono muki? Ono muyizi. Anaita hamza tusfahamu nagamba ahadha waladun, abaffe ono mulenzi. Nagamba la, nedda, hadha rajulun, ono muki? Ono musajja. Ono muki? Omusajja mutarajulun. Kati tuyigemu ebyo ebigambo mpya ebize. Kati n'amaana ajja tugenda page edako, page number 10. Nagamba ma hadha masjidun, kino kiki? Guno omuzikiti. Man hadha onani. Man hadha tuddemu. Man hadha onani. Hadha tajirun. Ono muki? Ono musuubuzi. Tajirun yaba muki? Omusuubuzi. Obusiraamu butukubiza nnyo okubeera abasuubuzi. Sallah tuteeke mu basuubuzi ffenna. Obusiraamu busuubuzi buki? Omusuubuzi bulungi buli mu sente. Ogenda e Tanzania, e Kenya, omusuubuzi omugaga bamuyita batya? Tajiri sekyo? Tajiri we batwe bakyogera. Nga baba bagamba tajir. Bo bakikwata omusuubuzi aba ne sente. Omusuubuzi aba ne ki? Omusuubuzi ne baba asuubula buwunga tomusanga ng'aguba asiri n'obuwunga bwe n'omunyooma. Ajja kuwa obukadde. Awo wennyini ate bubeerawo. Eziba mu banka ez'omusuubuzi. Segete gwe basasula omusaala gy'onaafunira. Omusuubuzi tamanyi na minisita. Omusuubuzi nga yakutte bulungi sente tamanyi minisita. Mbalambira nga we neerambira tusuubule. Tukole ki? Segete Murad. Osuubulanga okitegedde? Amir. Tusuubule nga tusuubule ebintu nga bya halal. Kitegedde? Tayib. Hadha tajirun ono muki? Hadha kalbun. Hadha kalbun ki? Tulina ebintu, tulina qalbun biqaafi. Eno y'omuddokoli kiba kyekyo? Mutima. Kalbun eki? Embwa. Hadha kalbun eno ki? Hadha kalbun eno mbwa. Muddemu nange siddamu kubasaba kuddamu gwe gusembayo. Hadha kalbun la
هذا قط ها هذا كلب تشتكيزات ها لا هذا قط ها ايه هنوتشي هذا حمار هذا حمار ها تشنوتشي طيب هذا حمار ها لا هذا حصان طيب وما هذا أتشنوتشي هذا جمل نعمية بجتا طيب ما شاء الله ما هذا هذا ديك هنوتشي Hokonchi yahe yogera Washo ino mzanja kufurumya Man hadha Man hadha Shtegezachi Onani Hadha mudarrisun لا هو يعني كل باب ما شاء الله لمكسومس هذا قميص stuka gogena somo stuka kwa gogena bitoi meshi tai meshi tegeza nawe stuka babiri mgasoma imide so mastuka طيب هذا قميص لا هذا منديل طيب تمرين ولو اكسرسايز اقام اقرا واكتب سما او عندك اكسرسايز ناجي تقولها tujikole nete that's called spoon feeding tuba tuchi to spoon feeding ana tujikole yalla tujikole twagaliza nnyo tujikole Allah boli ana atusonywe ebitusobako anaji tukolera sadatu ogisobola tokkiza kola nsobi Musege, tulina kukakoza obusatu mu darusi yafa akakoza akasooka alfaham kutegeera. Akakoza ko kubiri oyina okutegeera no asembayo okutegeera nakuba ku level yange mutegedde aba amwina okunsinga akakoza ko kusatu oyina okubyotegedde oyina okubanga so bisomesa kati wa sadata gatukola exercise ngomuki ngomusomesa omuki omukogo ikra waktub ma hadha kino kiki hadha qalamun ino kalam هذا كلب إنومبوا من هذا عنيون هذا طبيب أنمساو هذا جمل إنغمية هذا كلب إنومبوا لا ند هذا قط إنكبا هذا ديك إنكوكومبانغا نعم إيه هذا حصان إنو بلاسي لا ند هذا حمار إنو ندوغوي هذا منديل كانو كتامبالا هذا ولد إنو ملنزي نعم إيه من هذا أنيونو هذا الرجل ونمسجى طيب والله ترى مباركه تكنا كما waneno encha tujja kula twa darusu athani darusu chi lesson number 2 barakallahu fik tuizi هذا تقام هذا اسم الاشاره يشير الى شيء قريب مذكر مفرد هذا linya lisongako ana baga mutulea mustoke linya lisongako chirisongako chintu qarib nga chiri kumpi mudhakkar nga chisajja mufrad nga chiri chimu طيب نتولaba ما هذا بقبده ما حرف استفهام ما حرف يبوزا كايونغو كابوزا كوتي غير عاقل كوبيتاينا بونغو ebino bongo netubimanya kubitaina bongo binche so abimanya bimalayo kata tumanya bino bongo twatwekede bitaina bongo ebino bongo nitugamba Allah al-insanu omuntu al-malaku malaika al-jinnu namajinne wasiwa haola ebitali ebyo tebina bongo bigenda ko ma طيب نتولaba man yekola kubina chi
obwongo bino obwongo tubirabye man harfu istifham man kayingo kabuza ko chiko aqil ku bino obwongo bye biriwa Allah al-insan omuntu al-malak malaika al-jinn amajinni ebyo bino obwongo yatu tugakuta man chichamu lino lwabo gamba ma hadha ngosonga ku muntu kyo yani obo muvumye anogamba che man hadha anti ono ani kitegerekeza tayib barakallahu fikum chicha tulabye Rabi hamza tusifam ye alif erika kantu wagulu ako kara'sul aini wejange ze ku kigambo ngeze ku noun before a noun ebebuza era ansa yeba nam au la hamza tusifam kayungo kabuza ku buli kimu ku aqine ghayla so gamba hadha rajul ono musajja ero so gamba hadha qamisun eno kanzu tayib na'am fa na'am netugamba hamza yo kasejja ansiba na'am au la hay na'am طيب ندرس فيها في نيكولاتي نيكوما وبارك الله فيكم جزاكم الله خير عنا خير الجزاء حسن الله إليكم إلى اللقاء بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته